MaKristu, kubani osebonile ukuthi oJesu abakhona namhlanje babini? Kubani oseyikubonile lokuba sinoJesu abangu-2 namhlanje? 2 Jesuses. Preaching different gospels. Mina ngiqaphela kanjalo ukuba cha sekukhona omunye uJesu. Engingayena lo Jesu engamamukela mina noma lo Jesu eseBhayibhelini. Khona uJesu weprosperity gospel namhlanje. Kanti mina ngazi uJesu owayishumayela ukuthi abantu mabahlukane nesono. Kodwa uJesu oshunyayelwa namhlanje nguJesu okuthiwa izosiphumela into okanye isono sizosiphumela. uJesu engimaziyo mina nguJesu owathi abantu mabahlukane nobubi benze ukulunga kaNkuluNkulu. Kodwa abantu namhlanje bakhonza uJesu ngokuzithandela. Kukhona uJesu esimnikwe nguThixo, kukhona noJesu ocreatwe ngabantu. Lo Jesu esimnikezwe nguThixo uthi yibani ingcwele ngokuba nami ndingcwele. Kodwa lo Jesu namhlanje okhona uthi gcinani isono sizawusiphumela. Angazi bangomphi lo Jesu. uJesu mina engimaziyo wayekade sithi go and sin no more. But today abantu they encourage isono. Batranslate izibhalo bazenza lento ezifuna bayithethe. Bahlele esonweni in the name of grace. Bagcine isono basigusha isono sababusa sabalawula basenza ngegama loba soziphumela in the name of grace. But uJesu obethelelwe emnqamlezweni wabethelelwa ngeqiniso owayikhuluma, ngeqiniso amaJuda wayengafuna ukuliswa, ngeqiniso elalihlaba ikumkani ezazibusa ngaleso sikhathi, ngeqiniso elahlaba abantu baguquka balandela uJesu. Kodwa kwakhona inkulumo ethi uba siyamyeka lo muntu amaRoma azosibulala izwe lonke leyomlandela ngenxa yenkulumo zakhe. Kodwa uJesu namhlanje okhona uyekile abantu besifazane beme epulpitini begqoke amabhlukwe. uJesu namhlanje okhona uyekile abantu bajole bathandane ebandleni. uJesu namhlanje okhona. Kukhona lo Jesu engamazi ocreatwe i-image ne-minds zabantu. uJesu namhlanje okhona uthi Jesus loves me, but I am ignorisha uJesu othi ubuya ndithanda gcina imithetho yami. There are 2 Jesuses, the Jesus given by uSatan and Jesus given by God. uJesu uthi uba niyandithanda gcinani imithetho yami. Kodwa namhlanje uJesu othandwayo akugcinwanga imithetho yakhe. uJesu engimaziyo mina nguJesu othi uma awukholwa uhamba ngokulunga kwakhe uya esihogweni uyotsha. Kodwa uJesu namhlanje uthi we serve a loving God who cannot punish anyone. If God loves us, he cannot send us to hell. nguJesu okhona namhlanje. Angimazi bangophi lo Jesu. Mina uJesu engimaziyo ngothi uma uthe wazuza izwe lonke liphela kokusizani na? Kepha umuntu mangandilandela thabatha umnqamlezo wakhe imihla ngemihla. Kuba kokuncedana ukuthi uzuze izwe lonke kodwa ulahlele umphefumulo wakho. Wena ukomuphi uJesu? Lo Jesu okhona namhlanje uthanda iprofit, uthanda imali, uthanda iminikelo, uthanda izishumi. lo Jesu okhona akalishumayela iqiniso loba abantu mabaphenduke. Kodwa uJesu wayikhona wayishumayela uthando, eshumayela ububele, eshumayela umusa, elungisa abantu abalahlekile babuyisa endleleni. uJesu engimaziyo mina wayibaphilisa abantu babephila futhi abantu. Wayizikhipha idimoni, angikhumbule efuna ndisho ikomiti yamanzi. Kodwa uJesu namhlanje uyathengiswa. Even if ubahlala esitulweni, if isitulo kunento okuthiwa sine-ironing all uhlala ngemali, kuthengiswa izinto zithengiselwa abantu egameni likaJesu. Uyingozi ke lo Jesu bazalwane nimnikwe nguSathane. Uyingozi kakhulu. Uyingozi. Namhlanje uJesu wenziwe into okudlala, wenziwe i-teddy bear, kanti ngazi uJesu ila ingonyama yakwaJuda. Bazalwane, siyekeni isono. Sakunesigquma isono. Siyekeni isono. Sakunesigquma isono. Uyabona uJesu engimaziyo mina wabantu bonke. Kodwa uJesu okhona namhlanje yabacalula abantu. Calula ngisho amakholo. Kholo elithile nelendawo ethile alamkeleki. Ngoba wena ukholwe kakhulu kwenye level. Ngomphi lo Jesu naye?
Hayi bazalwane, hayi.